Presiden Rusia Vladimir Putin belai kublai Menteri Rambadu Kari Narendra Modi ubala persang ban penbet ke Ukraine. Menteri Rambadu Kari Narendra Modi uliau pedangi khus ya kajing le buram ke bahaya do na pedang kiri pai ba Rusia. Ke Rusia kalau menjur ke jing tawa ke India ban pentikna na kebantaman pelai kam keloi ya kinong India ke batrai ha hun sipai janggari Rusia. Ke election siteng samai kadang ya seprang na kebandai khalai teli ki syuki jong ka yung darba tawan ha ki nyau teli ki jela. Kila don hadu lai sepakat santeli ki polling station na kabanta ki dei ki konsensi. Kasaka pedang kala penjalan banuangi ke jing itu ke kedun ya le jong ki sek hadu sansem.